Hawu, ethisha kakhulu. Nayi nalistela amanozi bekazi loshito ngabhala baba umsindo vela. Smalls, nawe ngilomunye loba umsindo la esikolweni. Hawu, Point number 1, uqhelela. 10 yards. Point number 2, Ufaka sifonyo sivale umlomo nempumulo. le mibhalo lena Smalls ibekwa la esikolweni ukuthi nikhona kufunza ukuthi kumele nendeni. Yebo shamthisha. Hulumende nebatali basethembile sibotishela nebaphathi besikole ukuthi sinivikele niseta la esikolweni into ofunza. Yebo thisha. Imfundo Smalls ibalulekile la kulesikhathi se-COVID. Yebo shamthisha. Ningahambi nje nitsinzana nendalo esikoleni vikelani nisebenzise le mibhalo le. Yebo. Lale bhuku lophethe. Ngamanozi bekazi. Na. Smalls. Ugeza tandla la esikoleni tipombi ukuthi emvengelele nisebenzise ama sanitizer Yebo thisha. noma ngabe wenda ugeza tandla ubuye ngithoya ugeza tandla. Yebo thisha. Exactly. Yebo thisha. Hamba ke mfana sithababona labangani bakho. Ish.